Kajingpang Kiesho Lanega Malaria, Kalanang Hiar Haki Kindiat Snam Maladap, Patka Office U Deputy Director of Health Services Malaria Cum State Program Officer NCVBDC, Hakajinga Trailang Patka Office U District Malaria Officer East Kasils District, Lem Patka Office U State Program Officer NCVBDC but Intensified Malaria Control Project Meghalaya, Kabu Yakatong Ban Rating Kong Ekanega Jingpang, Nakajala House Nam Arajar Laipo. Kumta halor kani kathong kini ki office try kam katanat ka koi ka khia jong sarkar jala kila pentep bahau banai jelio manau snam laju rakhi kumu banai persha ek jingpang malaria shwa ka jingwan ka ayom ba ka jingpang kan sapriang bat ka jingtmu hi kalong ban wanra ka jingkala ha ka rukom yale persha ya kani ka jingpang ki doctor na kini ki office try kam habakran sikilat pathai khubor ha ka janmi jong ka khatlai tare ujelio arja arpusau kila ong bagidon bun teli ki sen jam bala pen kre banya khun persha ek kani ka jingpang bat la pen long ka jingpej banya hamman laki snong daki malaria program workers bat ki asha kila ong ba barok ki jing sitam kum ka bayong khli ru lapet banya daki ANM bat ki malaria program workers bat ki asha lapen biang penbit ya ki tiar kitar kum habashim snam rapid diagnostic test bat ki we kila ong ru ba kila penlong ki program IG kai hakalang ki jaka hakajing shim benta ki school ki borsnong ki seng bahalang nolor ki weipat hakabala test ya kajing pang malaria kajing penon kam ya ki long lasting insecticidal net kajing trailang kabaya sriem bat ka swatch bharat bat ban ailat ban lang kata bat khanglat ya kajing kharoi ki perjong huni ubnai injilio ngishit pelong ya kaneka anti malaria month manusnam kini anti malaria man ngishit penlong ba huni ubnai hakapor ba shwa bangin yo ki slap bajur because hadin baka slap ngishit ri kashit kham bun kashit kham ngishit kham yo bun case jongka malaria te huni ubnai jileu ni pej mangi de penlong bun ha ki activities kum ki IEC ki meeting mengilong bat ki snong bat ki VHC ban pentip iki pajma yaki kita kishin jong ni jingpang kisho bat kumno banyata na ni jingpang kisho ha ubnai ya yongru kadai ngi shit celebrate yakane ka anti malaria world malaria day sorry ngi shit celebrate ka world malaria day ka neru kadai ka ngi shit ponon kam yakane ka world malaria day kum ka way na ki event na ki lat kilenti ke bang hidup la man sapriang yakane ka awareness syaki pajma bikin dup tip ki ai kita kishin bat kumno banyada na ka jingpang malaria te kumno ba nakaliang jong department jongi ngi donru ki asas ki badan haman la kishnong tikini ki asas ngi pegba ki dei bandon bek ki ne ki RDT kini ki RDT kita ki rapid diagnostic test kaba kini ki brio la ki don jingshit ki la ban test haki shnong la jom te la ki don kinu ki brio ki ba yo positive hadin bala adep test ki la ban yo kini ki dawai ne ki ju ki asha ti kini ki asha jungi borok kita ki bala adep yo ka training ka ba kham kerpang hakaliang jong kumno ban test bat kumno ban sumar yang kena jingpang malaria nalor kata haki sub center haki PHC ki CHC bat haki hospital ki care ki don ki ANM ki don ki lab technicians ki ba le ikini ki test an la ki lab ikino ki ba don ikini ki jingpang ki sedang ban ai ikini ki dawai ki te ka way na ka jingtmu jong ni ka program jongi ka dei ba lana ki brio ki yo e ka jingpang malaria ru ka bokong santam ka dei ba ki dei ban yo e ki dawai ha ka por bobiang manup lat naka jing songsi ke lat naka jing yap ki naka jing songsi ke te sakawai ka benta nakaliang jong department ka gile ka dei bangi ni sami ki musari ki bangi khot ki LLIN ki long lasting insecticide bed nets kini gide ki musari ki bala dondawai de lada ki bre ki ponan kami kini ki musari kala ban yada naka jing syadat ki perjong ki ba sapriang ni kan jipang ki shop kebenungkong ngidon ki aku mau ifi meneng ngidon ki asa ki dan haman lagi snong
nolor kata ngidon sikini ki surveillance workers ki surveillance inspectors ki badai ki dong trai jongka health department kini ru ngidon haki PHC haki sub centers and kakam joki kade bikin dek tour kishnong te kini lele ki degi petrai be tang de mentang kan kakam malaria kini lele ki bela tebet bah kan ka jing ai dawai bat ka jing test te ba haba pi ong ba kumno baki ka jing ong jong pi baki health facilities ki kham jangai ni chnong ka degi nomor kata ngi hapet bah baki asha jungi ki tre kan kakam te kawai na ki lenti ki ba ngi pe baki asha ki tre bah kan ka dei baki shit yo incentive ro ki yo jing se mai ya kino ki RDT ki blood test ki le ki yo khasam ka lada don unu breu pada uba yo positif ki hap pendi dawai anda ki la pendi dawai ki yo pada sak incentive ka bang poi hadu arspa tengka ti ne kini ki incentives ki bagi ai ki asa ni pe wa ki asa hoi ki bon kam tang ba ele ai ka kam ki le ru ki yo compensation ki yo jingsi. That the month of June is observed as anti-malaria month every year. So this is done prior to the onset of monsoon and malaria transmission season. The objective of this campaign is to bring sustainable changes in the community behavior towards malaria elimination. So World Malaria Day was observed in our state on the 25th of April every year, and the theme for this year was accelerating the fight against malaria for a more equitable world. Various activities were carried out across the state to spread awareness on the prevention and control of malaria among the community, thus intensifying our effort towards reaching the goal of zero indigenous cases by 2027 and eliminating malaria by 2030. So as you know, our state has drastically reduced the mortality and morbidity over the years. But if you look at 2023, there was an increase in the malaria cases and deaths in our state as compared to the year 2022, with South Garo Hills contributing most of the cases in our state. So to sustain the momentum towards malaria elimination, many activities have been planned. As you know, malaria surveillance has become a co-intervention. Mass screenings are being conducted in all remote and hard-to-reach villages across the state by malaria workers along with the ASHAs. All fever cases are being screened by our ANMs during the VHND sessions. The focus of the surveillance and screening activities is to ensure universal access to early malaria diagnosis and prompt treatment by enhancing and optimizing case management. ASHAs and malaria program workers are equipped and trained for blood slide collection, RDTs, that is rapid diagnostic tests, which is done at the field, and are provided with anti-malarials at the village level. As you know, early diagnosis and complete treatment is one of the strategies outlined in the framework for malaria elimination. So various campaigns are also being held in schools and villages involving the students, village health councils, the NGOs, the faith-based organization, student organization, and traditional healers to raise awareness on the adoption of the anti-malarial strategies like getting every fever tested for malaria, use of LLINs, that is the long-lasting insecticidal wet nets, and carrying out activities in line with Swachh Bharat and not allowing water to collect, which might lead to mosquito breeding. Today we met our health minister also, and we have briefed her on the malaria situation in our state and the number of cases, and she has shared her commitment in our program towards the goal of malaria elimination in the state by 2030 in line with the rest of the country. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं।
इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।